Nek cerita ada di bumi nek, sedina tepukin tiang Tuna tua padang aneh subang lakukan apa buwe janda menantang. Nek terjadi jatimpal pedidi tak tengai takut rayuan gombal. Awal-awal pasang lain pertengahan kirim jantung si duri komen ngorahkan tua adik saya beli sing ngidang beli ngesapa dia tun lewat WA subuh kadok kita rawat adis tata ngulkulit beli. Terjadi jatimpal pedidi tak tengai status rayuan gombal. Awal-awal pasang lain pertengahan kirim jantung si duri komen ngorahkan tua adik saya beli sing ngidang beli ngesapa dia tuh lewat WA subuh kadang kita rawat adis tata terbayang-bayang ngul-nguling beling terbayang-bayang ngul-nguling beling.